Rúgach Iain Crichton mac Ghobhainn an an laschu, lán na blonúre 9 fichid sa hoch. Bá na leo sa bheit Harantan, agus an 9 sa trichid, lois in heolach a das gan rúa, da fars de fabel uarach bhfuil gélar mar anam. Bhas ich a hat leis a chehef, gyda just jeig a bhí hin chachi, agus bhaid a bhahat rí ólach Iain agus a dhís frada na gwaal, ag aim ans nach ro cúteach in a stáit idir cho fiolí sa hainiu. Bha a chehef comante nu da bha Iain a fas náde, agus seachan ro Iain búilteach do gónta de spralich, bhí go bhahat go chamalas an scoil na strítin an návis. Bha sinna dort corm gagatá a bhí lévich lórichin agus idisin, agus bha sinna brosnachuch a bhach man amin. Húg boch gynjóte agus dóich bethe agus ctidjaf lois, bua Iain a bha nócha go tríchna obad, ach bha móchal cúteach bóchiad laim in Élainn. Bá na scoil fabel a chud a seachad blianach in de bunscoile. Bha mahead astin a scríbach, a charúach o mahead countess. Diet bha cart dúd na feshe ag an aimsin, bha go ma déiol bail coshe. Chord an ard scolrís, scolvich necal an a stjornavach. Gysgili corman úraga, chan an de bhain an de líteachis, ach an de matematig, or gas mahead a sin cúteach. Chosin je busri big fo olhaich o brain, agus chaiad an olhaich sin an a 9 cered sa cód. Sin far na hóisiche ag adíadh is scríbach bardach. Chéimnithe an am bheola a olhaich o brain, an a 9 cered sa 9. Rhain a treinideach son a bhí na hítsar an cholisich noch Jordan yn glaschu, agus nuair sin rhain a hedda bheith náisianta an an bhuian fólam yn adam. Hóisiche tchicusc an a 9 cúgad sa gá an an brúach chlóid, ach ban an artscoil an nóbain a chethe a chuid fór gen a blianach na bhaid tchicusc. Gaga scoil an nóbain an a 9 seachad sa seach son a bhí na scríbad ar lán híide, agus mías as Jason fós a Donald a Logan agus chaid a gydach a haianailch fastir an nóbain. Bawn an haianailch a chethe an córte bheithe, get a bhí gen a tór siúl an leib óprach agus súrláichin. Bhí gen a scríbach gen a chúla seorse an sa gálaid agus an sa bheola, bardach, gilaf chluich, novelan, stialach an gadaid, astin agus líirfesan. Hua da imich dúis agus uram, na misc an OBE an an 9 sa hochgad. Bhí ga scríbagad imich cúspad, ach fa cúsin fasin a rítro obad, mar is an plad an scarach a bhad a sean fiach an tean agus níchan úre eitram. Bha cúteach móchal an thug bheith Iainamh na obad a hif cánain, thug a dragálaid agus a bheola. Bha Iain geolach in na barst ile a bh anamal an nalabe mar haramat mac cuaid agus ústan mac diarmid, agus cúteach na barst anamal gálaid mar hóli mac ilehin, ruadi mac comas agus dón mac cáulai. Na feshe bha éidin adam seach agus cardal. Han scríbíonn a reinamú an hugén hana murdo, sonréite éibin, agus réir collas ha murdo stéite go ide perse Iain. A ganyan an hif eitram sin je feshe, han ich brisje geintje na Iain an a 9 sa hochgad. Ach hua a seachata sin an duine nach rofate, agus beat na blianach in a bheitje conri Donalda in jagin behonne a bheith na bheithe. Go mí ástanach han ich eilse i Iain an a 9 sa hoch, agus fásiche i a chóide fláid je gafart na blianach sin a dé seachgad. Haid a héalaigh an hainailch.